Bahererekana gwanyo. Man. Undi how are you man? Mudugu nako muyobo umubwiza ukuri kakazi nirirwa ugatanga kabonye ngira God have mercy upon us. Moshi mutahe rero akazi kabonye wajicucu wewe wanshaka iki man? Ariko wajicucu uranshaka he? Bikunsubiramo se? God have mercy upon us. Iki Ukoro saji cucu. ukora usa wajicucu Imbere senyi. Ari Kandi bahererekana gwanyo. wahererekana gwanyo. No. Man. Undi how are you man? Hey! Oh no! Wait. Wajefa vitu vitu. Ndakwere. Wajisaza. Wait. Ngiye kuri akazi wajicucu. Kwa gitifu. Usubiramo se? We. Jehese man. Kuri kujya. Ose wowe mucyagicucu. Ariko se uri mu cyagicucu. Rusaza ya. Aramutse. Nawe ukuma ushaka iki? Nawe ukoma umushaka. Ambesiro. Ari kwamwe muzacucu. Nawe ukoma mu cyagicucu. Zibas. Bikunsubiramo se? Awe. Muyobozi kako. Uvonje ngota. Ngota. Ngota hanyine. Okay, now Wabyo. mushaka iki nicyo kibagenza muvuge havuga umwe. Ndende chaka kazi. Muso bakazi ndagahande ndekende. Njyewe. We siba. Muceceka. Mushaka akazi kameze gato. Ndashaka irondo. Akazi kirondo ariko se ndagahande. Urabona mutari seriye mwese. Kandi kabonye nyirako njyewe. Bagenzane ko mbona hafi cyane ubundi ubwo mwagashobora akazi wagashobora wajefa vitu urabona ko utari seriye akazi kirondo gasaba abantu bafite imbaraga bari seriye hamwe ubwo ngubwo umuntu abahagaze kagashobora wowe wabasha kurara irondo wabibasha Yeah, of course. Ndabona nta n'umwe n'imwe. Akazi nagahande ndekende. Uganje wenyine. Ako murabizi. Mwembi bari mu polisi. Ndabona mutari.
yitwa akazi k'irondo. Naza barondora abantu bose babashyira ku murongo. Uhamagara umutekano mubaze ko akazi agiraga mubaze akazi irondo nako muyo umubwiza ukuri ka kazi niyo ugatanga kabone ibyo ninjye urakoze kunjyeho nkoshi mutahe rero akazi kawe Yesu Kristo. sawa akazi kawe nyirako bamutamagurikira ku muryango akazi kabonye nyirako Kurota akazi kawe. Kurota akazi kawe. Kama side.